Sve o autoklimama, kako ih najispravnije koristiti, koliko često ih servisirati i na što posebno obratiti pozornost, čućemo u razgovoru s našim gostom, no prije toga slijedi uvodan prilog. Ljeto i ljetne vrućine svake godine iznova aktualiziraju korištenje klima uređaja u našim limenim ljubimcima. Klima uređaje bi neovisno o godišnjem dobu zapravo trebalo održavati tijekom cijele godine, pa kada bi se tako ponašali potrajali bi isto koliko i sam automobil. No rijetki su oni koji to prakticiraju, a neodržavanje može dovesti do znatnih nepredviđenih troškova. Zato stručnjaci savjetuju da se testiranje i servis klime napravi najmanje jednom u 2 godine. Idealna prilika za to je akcija besplatne provjere autoklima Autokluba Siget, koja je upravo u tijeku. Ekipe kontrolu klima uređaja u automobilima provode najmodernijim potpuno automatskim aparatima, pri čemu ne dolazi do ispuštanja plina u atmosferu, a čine to još danas i sutra do 17 sati u prostorijama Autokluba Siget, Siget 17. Iz Autokluba poručuju kako je predrasuda o znatno povećanoj potrošnji goriva prilikom korištenja klima uređaja točna samo u slučaju da klima uređaj nije potpuno ispravan. Stoga iskoristite ovu priliku za besplatnu kontrolu. A sa mnom u studiju je gospodin Robert Vatrov iz Autokluba Siget. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala što ste me pozvali i pozdrav svim gledalcima Z1 televizije. Evo kako tječe ova akcija provjere klima uređaja, koliko je auto do sada servisirano? Pa moram priznati da smo ugodno iznenađeni, veliki odaziv. Dnevno praktički oko 20 vozila vršimo besplatni pregled klima uređaja. Do sada je nekih 150 vozila, znači sve skupa u ovih tjedan i pol praktički. Kako bi to usporedili možda sa prošlim godinama? Do sada koliko su ljudi bili uopće svjesni da treba servisirati klima uređaje? Pa vidljivo je iz samog priloga da ljudi nisu bili svjesni same značajke servisiranja vozila, to je servisiranja klima uređaja. Vjerojatno je i sama ova naša akcija Autokluba Siget potakla mnoge da dođu na tu besplatnu kontrolu. Mi permanentno, kontinuirano organiziramo takve akcije. I prošle godine smo imali istu akciju, ali kažem, nije imala ni malo kao ove godine, odziv što naših članova, što građana grada Zagreba koji još nisu naši. A još uvijek traje akcija. Tako je, akcija traje. Vjerojatno ćemo, mogu reći, produžiti je na sljedeći tjedan. Zbog toga što je zaista veliki odziv na nju. Želimo našim članovima kojih imamo 28.700 na današnji dan, a i građanima grada Zagreba ponuditi jednu mali poklon, znači besplatnu tu kontrolu klima uređaja. Koliko često se treba održavati klima uređaju? Čuli smo da se na ispravan način kontrolira da bi potrajao kao i ima bi rok trajanja kao i automobil. Međutim, danas možemo samo čuti da je sve samo ne tako. Tako je. Točno kao što je i navedeno u vašem prilogu. Znači, stručnjaci kažu da bi bilo najbolje u 2 godine, znači jednom doći na kontrolni pregled za klima uređaj, s tim da se treba određene, naravno, stvari pridržavati prilikom samog korištenja, znači klima uređaja, kako bi produljili vijek trajanja klima uređaju i kako bi on na kraju imao vijek trajanja kao vozilo. Kako onda trebamo koristiti klima uređaje? Kako u automobilu, pa tako naravno i na ostalim mjestima? Tako je. Znači, klima uređaj kada ulazimo u vozilo, znači klima uređaj prvo bi trebali otvoriti prozore i vrata da malo ipak uđe zrak unutra. Onda bi upalili klima uređaj. Znači, bitna stvar je jedna od najbitnijih što kažu i doktori, znači da vanjska i unutarnja temperatura može biti razlika maksimalno do 5 do 6 stupnjeva zbog toga da ne bi došlo do temperaturnog šoka. Sami temperaturni šok izbjegavamo na način da prilikom dolaska na odredište, znači u principu par minuta prije izgasimo klima uređaj, što dodatno znači radi 2 stvari. Prvo, kod vozača neće biti temperaturnog šoka, a drugo, kod klima uređaja vrlo bitnu stvar gdje isparivač se cijelo vrijeme rada klima uređaja kondenzira. Naravno, tu dolazi do vlage. Gdje je vlaga, tu su bakterije, a gdje su bakterije, naravno da to nije dobro kad puše u vas, znači kroz cjevovod, znači
putem dima bakterije, tako da i na taj način produžujemo vijek trajanja znači klima uređaja. I normalno, evo, to je jedan od osnovnih stvari kako koristimo klima uređaje u vozilu. Također, kada su klima uređaje u pitanju, činjenica je da bi možda bilo dobro da se koristi tijekom cijele godine, upravo zbog ovog problema što ste vi spominjali, a ne samo u ovo doba naglih i vrućina, promjena vremena kada ih itekako imamo upaljene. Tako je. To je vrlo bitna stvar za klimu, odnosno da joj produžimo vijek trajanja. Znači, po zimi, kada vani temperatura nije normalno za uključiti, ako gledamo radi temperature, bitno je upaliti tu i tamo iz jednostavnog razloga što isparivač, kompresor, da malo ih pokrenemo, da se ona vlaga koja je bila ne pretvori naravno u hrđu ili nešto i da ne dođe do mehaničkih oštećenja na uređajima koji sačinjavaju klimu uređaju. Postoje li takvi ljudi koji to rade? Ali su u manjini. Znate šta, s obzirom da je prije recimo 10-15 godina bilo je vrlo malo klima uređaja. I to su bila vozila pretežno luksuzne klase, nisu to imali. Danas je, koliko imamo podatke, negdje oko 90% znači vozila koji čak sa linije proizvodne serijski izlaze sa klima uređajem, tako da i oni se praktički pale, u principu su narihtani automatski, tako da se pale i tu one sami pokreću se, tako da... Tehnologija, tako da čovjek, evo i tu ima veliku uslugu. Znači, činjenica i zaključili smo, malo ljudi ih ispravno koristi. Kako prepoznati da je klima uređaj u kvaru? Pa onda najosnovniji način da nam ne hladi. Ali već kad nam počne taj simptome, kada osjetimo te simptome, već dolazi do vjerojatno većih problema. Znači da klima uređaj nema dovoljno plina, što je najčešći oblik kvarenja. Znači nadamo se onda da je to negdje da ispušta plin, jer ako je naravno neki uređaj u kvaru, tada je sigurno i cijena popravka puno veća. Kada govorimo o klima uređajima u automobilu, znamo da se radi o malom jednom prostoru i mnogi misle bolje otvoriti prozor nego upaliti klima uređaj jer nije dobra za zdravlje. Je li to istina? Pa stručnjaci i doktori su zaključili, barem onom što mi možemo pročitati po tim njihovim analizama, da to nije istina. Znači, bitna je stvar ako mi klima uređaj koristimo ispravno, ovo što sam sve naveo, i ako se toga pridržavamo, onda nema problema za zdravlje. Znači, bitna je isto stvar kada se vozite u vozilu da vam direktno ne puše zrak, što je isto jedna od, naravno, za vozača, jedna od glavnih značajki. Znači, ne samo što mu smeta, nego i po zdravlje. Ali klima puno više donosi. Sigurno, mi možemo reći da klima uređaj, recimo, je sigurno i u sigurnosti u prometu vrlo bitna stvar. Zašto? Zato što vozač koji je kojem je vruće, koji se znoji, i nervozniji i druge ga stvari onda zaokupljaju. Da li će se obrisati znoj, da li će sigurno puno će drugačije reagirati nego kada ste smireni, lijepo vozite, tako da onda nemate problema. Što smo rekli kod, ajmo reći, neka optimalne temperature, 5 do 6 stupnjeva. Znači da je razlika između vanjske i unutarnje. A to se negdje kreće recimo oko 22-23 stupnja, znači tako negdje doktori. Znači da se klima unutarnja automatska, pretežno su danas automatske klime, znači da se narihtaju negdje 22-23 stupnja. Ajmo se vratiti ne u doba toliko nove tehnologije, nego možda i onih automobila koje nemaju klima uređaje. Kolika je cijena njihove ugradnje? Sada ne samo u automobilima, nego općenito cijene klima uređaja. Pa to je dosta skup zahvat, mada je sada trenutno imamo jako puno dobavljača, ali negdje oko 6-7 tisuća kuna znači bi bilo ugradnja novog klima uređaja u staro vozilo, što je rijetko se isplati s obzirom da je vrijednost vozila danas smo svjedoci da su cijene vozila pale, tako da malo se ljudi na to, ja iskreno da vam kažem, ne znam da smo imali takav upit. Ove godine imaju naši građani tu sreću da su dobili poklon od vašeg autokluba. Međutim, koliko bi koštao ovakav jedan pregled ne samo općenito automobila, nego baš ključno klima uređaja? Pa cijene se kreću negdje od cirka 400 do nekih 650-700 kuna, znači. Plus, naravno, tu je uračunata određeni dio plina, njegova količina. A kažem, mi ovim putem pozivam i građane grada Zagreba, kogod želi, može, znači bez obzira, znači bio član autokluba Siget, odnosno Hrvatskog autokluba, doći
u naš prostor ili mogu dati broj telefona tako da se naruče. Mi ćemo pregledati koliko god budemo, evo ja mogu reći iz ovog mjesta, koliko god bude interesenata mi ćemo produžiti akciju tako da evo građanima grada Zagreba kad god budu. Pa već ste ju produljili, ovo je već koji... Da, ovo je drugi tjedan. Da, Ovo je mislili drugi smo kao prošle godine je bio samo jedan tjedan. Praktički toliko smo imali interesanta. Ali evo već mogu najaviti da smo praktički puni za sljedeći tjedan. Tako da ljudi se zbiljam javljaju. Vjerojatno i ove vrućine koje su bile. Sad ne znam kakav je danas, nisam provjerio. Danas vjerojatno. Ljudi su dobili svoje osvježenje, nije ih briga za klima uređaj. Kako izgleda sam pregled? Evo možete nam ukratko objasniti. Pa on je vrlo jednostavan, znači morate imati suvremene danas aparate koji praktički sami sve odrade kada se vi priključite na vozilo. Aparati, znači osim plina, to je plin R134A, to je najnoviji plin koji se koristi zadnjih par godina. U njemu nemamo klora, nego je on, znači za ozonski omotač nije štetan. Znači imamo plin, imamo ulje i imamo boju koja se stavlja unutra jedan dio boje, koja se stavlja u slučaju ako negdje cjevovod otpušta, tako da sa posebnom UV lampom i sa naočalama poslije vidi se gdje curi. Jer to je najčešći problem je znači, curenje plina. Pregled traje ispod 45 minuta teško, zato što se izvlači znači, sav plin i ulje, ono se reciklira. Znači svako vozilo ima od cca 500 do 900 grama može stati unutra plina. To se zna točno po proizvođačima, znači to svaki proizvođač nam ima tabela na kojoj se to piše i onda se nazad vraća i reciklirano znači plin, ulje i ta boja napuni se do granice koja je zapisana u tablicama i onda se vidi normalno pritisak, da li se u redu i to je to. Koliko onda u prosjeku se treba, s obzirom na kapacitet koji može automobil primiti taj plin, koliko često se mora mijenjati, odnosno servisirati? Pa kažem, znači svake 2 godine treba doći na servis, a onda se vidi da li... Koliko se troši, evo, svaki dan uzmemo u obzir da netko svaki dan troši barem 2 sata. Da, kažu da na godišnje, znači na godinu 3 do 6% samo istekne. Znači, tako da, evo, mi imamo taj primjer, s obzirom da su, eto, nažalost, takva je i situacija ekonomska, vozila su sve starija i starija, jer prosjek je nekih 13 godina, pretežno su vozila starija i mi zbilja imamo, baš je to specifikum, evo, ovog dosadašnje akcije da jako puno znači, vozila ima kojima dosta fali plina. A šta se dešava? Ovo što je navedeno i što zbilja treba naglasiti. Svi mi imamo mišljenje kako klima puno troši pa i nećemo koristiti. I tako. Smanjujemo je nekako, neispravno ju kontroliramo. Jel? Tako je, a stvar je u tome da u slučaju ako je klima ispravna, znači napunjena s plinom koliko treba, praktički vi, kažu po nekim istraživanjima, trošite deci do 2 deci znači benzina, goriva na 100 km, što mislim da je zanemarivo s onim što sama klima donese. Donese zbiljam jednu lijepu, ugodnu vožnju za razliku od suprotnog. Postoji jedna fama kada se uključi klima uređaj da auto onako malo sporije i teže funkcionira i vozi. Da, pa tu ima sigurno kod vozila koje imaju manji kubični centimetar, odnosno konja, kilovata, da to je. Ali kažem, kada sve saberete i kada zatvorimo cijelu priču, posložimo sve kockice, ispada zbiljam da je klima, ako se ispravno koristi, servisira, sve to, da je ona zbiljam jedna blagodat ovog vremena. Ima li nešto pri ovom pregledu što biste još možda preporučili da se može usput nadoplatiti ili još pregledati? Pa mi svojim strankama, odnosno klijentima, uvijek preporučamo, znači godišnje kažu stručnjaci da bi trebalo 2 puta promijeniti filter za pelud i to. Mi normalno preporučujemo strankama kada vidimo u kakvom su stanju njihovi filteri. Znači, to je jedna od stvari sigurno koju treba mijenjati, jer na kraju krajeva kroz to prolazi zrak, a samim tim i ono što mi udišemo u... Jel znaju ljudi uopće što je to? Pa ima, dosta ljudi zna, dosta ljudi ne zna, ajmo to tako reći. A to je a 50-50. 50-50. Naši klijenti, moram istaći da su dosta educirani. Kažem, vjerojatno prate i naše web stranice, Facebook i to, pa tako da onda
A i danas je vijest vrlo brzo se širi, tako da vijesti imamo na internetu, televizija, tako da... Evo, možemo te generalije obaviti i još jednom podsjetiti adresu ili na koji kontakt se može osobno naručiti na pregled, ako će još biti slobodnih mjesta. Biće slobodnih mjesta, mi ćemo, evo kažem, za naše sugrađane organizirati dok god bude interesa. Telefon je, znači, 6502 230 i drugi broj je 6502 222. Na web stranici www.aksiget.hr možete kompletno sve pročitati i o klima uređaju, i o načinu kako se servisira i o načinu kako se koristi. Kažem, evo, mi kontinuirano organiziramo te akcije. Već smo u planu za zimu, znači za pripremu vozila za zimski period. Mogu evo najaviti da ćemo negdje krajem 8. mjeseca krenuti ili već zapravo sredinom 8. mjeseca, znači kad se ljudi vrate sa godišnjih odmora, krenuti sa akcijom kontrole amortizera i kočenih sustava, što mislim da je jako bitno, a poslije toga vjerojatno ide kontrola amortizera. Sve je besplatno, evo, za naše članove i za građane grada Zagreba. Adresa? Adresa je Autoklub Siget, Siget 17 preko puta Velesa. Imamo li još to za dodati, osim pozvati sve naše gledatelje? Pa mislim da ne, evo. Sigurno korisna akcija koju će Autoklub Siget, ne samo nju, nego čuli smo i mnogo drugih i korisnih akcija još pokrenuti. Tako je, Autoklub Siget koji je u sustavu Hrvatskog autokluba permanentno se bavi svojim članovima, vozačima. Pokušavamo na sve načine im pomoći s obzirom kakvo je vrijeme. Imate li neku potporu sa strane uz sav taj trud koji vi imate? Pa pokušavamo naći, ali sve više i više se javlja. Sigurno imamo i svoju matičnu tu kuću Hrvatski autoklub, ali kažem, mi smo tu evo za svoje članove, pa onda za sve ostale pokušavamo nekako na kvalitetan način ih pratiti. I koristan, sigurno. Tako je. Hvala vam lijepo što ste bili danas naš gost. Hvala vama. Dragi gledatelji, hvala i vama što ste danas bili s nama. Ostanite uz program Z1 televizije. Do sljedećeg puta srdačan pozdrav i doviđenja.